Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakir dog ying jongpi. Shisngi hadin baka seng samla maulai pelun kala khang tala ya ka Martin kabalong ka jaka thenyut kabadan ha ka jilli jong ka snong maulai nagaliang jong menteri ka tanat penroisor jong ka sarkar jilla uba snya bhalang dhar ha ka arpu artari ko banai naitung arjar arpu wei ulahir jurip ya ka jaka thenyut har rengkat ka jing sakilang jong ka seng samla maulai pelun nangta UMLA jong ka maulai constituency uba PT Saukume UMDC uba Taibor lang pathaw kirang ba asnong jong kisnong kibaha bapo ka maulai taun dorbar bat kiwei Harin ka jingjurip na kaliang jong menteri ka tanat penroisor uloong baun lumbiang na ka jingilang haga laitri kubnay nailar arajar arpuway ban yakren sani bha halor kani ka benta Saya ingin kisah ni tiok lah devi. Saya bawa kedua ni orang baik Kalau orang ini ngan sebut mengahi ke joint instruction, ngan tip lang dia pi, baju beli, baju you, baju dia borok. Jadi imat ini orang baik yang hampa imat. Kisah nak tahu kisah lain bu, lain pun terik. Nah next week baron ngamdon borok setio. Kata mau bawa tu ada lagi. Orang baik ni borok borok ni hampa berarti. Tahu apa spon program lain tadi mending apa sini. Ini lain pada jumpa. Nah, aku beli hero girang bak dan mula pun nama. Misal tu girang bak dan buat makanan kotor. Tam nak betah kecing bah jom pai bak jomi. Nah, ini kita kini lagi kertek ni ke bah. Kau ingat kuat benda tu punya pi yang ni. Directly bah. Ni nak kena komen. Ni lah. Assure. Lah promisi. Tam nak betah kini ulang fit. Mentala arla itu kita kangen ada lepek, dengan lepek selai satu dia. Ya kini baru cuma ni sabram baru begini publik kami ada asyik hari kini. Misal tu mendai tang berpeli tradisi sini di kuat kayak ni lagi government tip, building lagi itu. Maksud sudah masih mulai dah. Senang ni berapa? Malawan mentala sih nam taksi. Tahu. Anda kan ni kan last mencisi ro, anak long mitih beri kolam ni lah. Jangan usar, usah kena itu. Kita saat lain tinggi expect. Ana lagi dia respect lagi long ke bakam biang in pan kincim ke anu there is various procedure kincim ke anu sini kerang bak senong nak tu area imat lam dai bang baklah kedisikan hablai ke hearing imat ya hablai dia kata lengan kerpa dia fi ke pop don lang kram don buntut kan bek jakam mah dia kata I commit I assure you dia kan ulan fil ngiduk sia but ke phone ulah ready ngimong sum don bisa dia kan ni dari yok tangan cekang lah fit don kan kena pirang bak Kerana apa? Ke isu kepada isu fosun na mensua. Pinbu yang perisau ketang lain mana itu mengan pular kulmar di pipi dan jiru dan beromlong ni. Belum pular kulmar di gerong bak juga baru terus. Hanya ngelak pular ingin duk tiap duk dem nak bertak jauh kat juga dengan kau. Tahu number 1, number 2 pan. Dia gini ke kupus plan. Dam don dengan ke corona. Ada dun kisah melada. Setengah arti ini lah. Tahu company berbeza ni lah itu komunikasi di sini. Dan di pimpinan orang sas. Kini lah ada di bantuan lagi pimpinan roh. Ini pelak keluar kata alam ketiam ready patakan dono ini. Tema dia kata office work lah saya. Namun don ini corona bukan tidak ada dia belum. Sebab peli company express ini pergi labor lah. Kan don suatu company. Yang kata kadang sama pak Epori dia kata roh. Mana sure proses kan balak keluar no. Ini pedep kena binjok dah maya kan. Tapi mentah apa temperi no ikan menu bangsa ini dalam yok kan. Dia kata nak buat ini kita berpatu semua pahaman. Ya Aisyah hebat ke menjungi. Katulah ya Aisyah. Tapi lebih kang le hang ni yang lembert suruh. Pikuak kesorkan lo ke dosbin kan tunggan semalut. Kan ini kena is a collectively responsibility. Bu ke political sabar. Bu ke politik sabar kum gini ija isu. Kini ija isu bingim dai manikan politics. For the betterment of what we call. Pijiri ipak ba. Kan mau piklam jadi bin chong kelihat, man chong stay po office.
We are your servant. Kenapa kata? Ini sekri jompi. Sarka kala siu tu lo pingin meraman sekri upai ba mereka jongi. Ngakwa mampan pa bi kataru. Ngau buru ngau batre. Anong batre. Ngam do berga ketin. Na kata ngam ju ai media kulmar. Ngam ju kren kulmar na tinyo biskusi. Yang aneh ketin sekelak yo kam don. Pikwa kum tau no mikwa lebih kwa an kular kulmar bi kan. Lebih kwa an kular baik. Ngam kamu ngam borom yepi ngam borom reply jongar ngam reply kulmar berapa ni. Karena I'm committed. I promise you. Kanu kebala as soon as possible. Ya kan diulang. Toh. Ya ketiru I'll request my officer. Ngal discuss my person di finance department do nagalin yung phone. Kanu mari di kita cepat sang yo. Mari po katangin ya ayun. So the next part kita kan biomedical kayak juga ngene. Kapedi baka biomedical waste masa kalau terkum ke biomedical waste act as a country ke first criteria kepada habedi baka consent of ini ke flat kalau ba dan come ke 500 meter radius away from residential area. Kami kepada mata kemudian dia kata kriteria kapa fulfill that kapa kalau bakat kum ke biomedical waste act as a country kalau ba lack of valid authorization from the local authority. Kapaput ba public set up yang ni ke plan ni tinggi tak yuk balik kali dikirim Pak Sinong ru. Kapten kono ke jumpa ni ke NOC dikirim Pak Sinong ni kono ay ke awareness ni bersih public confidence. Nak cepat bak ke siapa set up yang ni. Kini kita punya concern ha ke so. Kebalai kalau ba perkumle ni ke plan ni mata kalau it poses a grave threat ki residents yung ini. Kalau pangi iba po negrim sementara di set up ya kata ke microwave ko bade ba tangni gini ke biomedical waste. De nak tu ka waste kami nak tu ke microwave kalau haru 99.9% safe. Di what borok ki staff of hospital sebab ki nearby surroundings yung negrim tu kalau safe. What ada kemudian bakal 100 meter in radius away from the residential area tu dekat lock safe. Kaya yung kuat belum balada, belum balada government, department dari sini health ni nak fokus kalau municipal bus, kita set up no, kita keyboard teknologi kebakat tu kejuk kalau mata kita, nak ensure ya safety ki residents jungi hang ni kita. Kalau pun ni, aku boleh je kata kat sini. Kita bingali ini deh. Nama nak dia berkani le PTV. Hak former besar ini dia mengadu minister. But still, it's my duty to carry along what the previous minister did. Sama. Kalak benda siya ko mong, kalak benda siya. Ngaron mong kata ka benda. Tatra siya begini set dia ni maybe they have to follow the guideline of the pollution control board. Kaya kata ko mong kepada technical team, sekarang aku cuba ngamdo ni kung minister ni. Tip kalau ada lupa kepada ni, after a while kita yang mengasar arja punya. Kemudian kapten sistem break in machines kita sendiri nak jalan, pasang maintain, ni kilong non functional. Ni kilong non functional. In fact, ilayo ada notice untuk Central Pollution Control Board. Kata ada legal notice ini tu. Adin mengayo tu notice break, nak kalian ke sorkaru, melakukan step yang kam, nak menginjau pun upgrade nak plan, bahkan conform bagi new rules. Maka ni keset pada lupa ni. Di nomor ber, you plus adin tu ke kawan COVID pandemic, the need to have a biomedical waste facility, it becomes more imperative kan. Kam terkam susu lawan itu. Ternyata nak kalian kesangkar isu bayi wood hi how arjar ko one upgrade ini plan, tinggi set up with the new upgrade inserter kalau ada autoclave, kecuali kalau tak inserter pun sangat baik. Terus kita beli autoclave, beli shred. Itu gimla itu dipoi misalan fill ni semua. Jadi bentar apa gila ada sekitar fasiliti ru, gila sedap, gila pendap ini hari Januari. In fact ini dikini ku bestet tam ni projek lokal begitu, bestet tam gila sedang September, Januari gila ada. Dia gila commission ru, bentar kelak terekam. Terekam kilo, toh itu ke ofisi ke 500 meters radius. Ketua walda kadar makra kru dari kini berapa kalong pan existence. Moment syuah por mi set up kebiang. Kawai kalau long bila ban ai kena perkas sikit ban. Kumlingan dah. Safety ke. Kumlingan dah. Dai. Kusong tu ya baru concern dengan safety. Kusong pirang ba. Kila pikwa ngam kho di pik official meeting next week to secretariat lah. Jangan kan ni kata. Mai gin nugu ba ngam thara ingin la man le beyond dah. Nah, we do respect.
Kanu hi tra kanu set of tam ke government properties ke private tra beyond the guideline yes kelak bendon kata ke plus minus ku mau mahal to beset kamdon hi terus ana senapat kami garu ku minta try sautu barok sautu ku mun le ku minta le kam dan ke bangi la bele dan bim la bele tengah bu api ke start tu ku mau kena jimot kita ban ngan kod official meeting angkut lambat ke pollution, angkut lambat ini, angkut lambat ini, all that inland department. Kebiak. I want to share with you nicely. Nama we are here for you. Please remember that. Hani nang matajok tu tinggi berok koi. Tayo yakin nang ni yo nang bon piro nang liang pada di ha. Sibo don nong rong ba ason ni kata kod nang iba piro long hi. All remember please come. Okay. Nakaliang ke jengi masa, apa ini bukan dengan pertanda. Tapi bila akomet kemta baong ba, kandar ke kerja komiti ke bangin saya kendor next week. Ngiruk ngilang well prepared. Jadi kenang ba, ngiruk ngikwa ya kata hi, ba kendor ke kerja komiti kenang ba. Ki problem kami nak ni, ia solve ke. Pak ngisutu ik jengi ada government ro. Ngisutu ik jengi ada government ro. Benda sini nemla. Saya hendak ke ba, kandor ke kerja komiti ke bangin api. Hakano nak sengi, dan nakaliang juga girang ba, girang mi girang ba senang ukur, senang mulai. Kini nalang ekonomi khmat MLA MDC ringkat begini ki produk ke jongi kalau dah kira kan bangin saya ketup lang ini noro dengan saya perkat hangtang ilak ban asyibun di I think that is the best solution. Dan nakaliang ini ngan disosok nu maybe needed both the lebih lengkap no hangtang lek bajai tu best tam. Namangi kan nu menyelek krum sebab itu ni. Ini bukan sort of committee don number of. If any problem will solve it 24 hours. That is my request. No. Nah kajing wan jong piru ngasongu ba namar tengir nak leng go mendiok ngimbiang lu. We are not perfect. Yang leng piru deka jo. Tengah try ke solution is always on the table, not on the street. Not on the street. Please remember that. No. The solution is always on the table, not on the street. Please remember that. No. And ngapikan mau tu sembilan saya no. You are free to call me 24 hours. How mau kamu jata? Boleh biting aman call. I'm your representative. I'm your minister. Lagi jinjul kam jo ba. Call lah je janmir apa yang baik. Sama je apa yang baik. Ngam jo ngi pi pan appointment. Mentang ICB. Ngam jo diri appointment tu. We work in that stuff. Please remember tahan deh. Kanu dam ni kendo kumiro dong di satu bakal tu. I accept your advice, your suggestion. And the best tu ngan book lightering arbaje. Dengan sampai kan udah cakap apa sekali, makin bak beli kena bagi ibik punya lam. Add your own wisdom. Dengan I official you MDBC lo, hantang ini sobat. No, terkena idea kebahatam nomor kantin lebih mah, with due respect. Kerja kajong pi, kerja sistem mah pi, tembe temangi. Terkena kono buat ajimut mah pi, ya kebalangin le, ya kebalangin ongin le kono. Kamu apa? Mentah kejungan di sini, kejungkak kejungi berkenuan sini. Kalau si bentar berpin experience ke, tak tahu kejungi kena mulai. Mentah pelajak semua, tam baru kumtur tak suatu bentar kejung semua. Masai lada firung ni, sekitar bentar bersedia lada firung nanti ni. Kun ambil kindak takkan ni rabia. Barko ke bumi nak ni kejadian nang ni. Kun pe kenok sati sepua umiam. Sadam sati. Tak ketut sati. Disipai nang tiru ki dium nak ni. Ha? Kidok khang kidok nat nang ti bangi bam. Lah bedong beglalong ke kidok khang bam kan. Ke bumi. Boleh tu you pingal lai sih mendi. Masuk kiam mah. Magi officer ki tip yang ama imat kemurtem kamlongso abat cakap mah. Tengah kemit yang bong maki. Persini akan menusir. Masih saya ini nak kadang. Tangga tali ngadu tiada udam. Ya kebentangan ini ulang tu. Kalau ada kejing, dah kebangin itu hilang. Everything is possible. Nothing is possible. Dah kebangin suruh lede, everything is impossible, not possible. Hang ni yang terakhir fikum terakhir berom ni. Kita nak kejing advice opi, yang you, ya kebala government kerja dia. No problem for my side. No. Ngalong sini ya piru. Kalau problem, kau lihat. Everything yang abang kau lihat. Pini yang suka pergi bergerak ke PM. Nanti mana? Pini kang tala aku ni, pini dah gini bergerak gini. Yang kelisa mana orang ni kilang? Baik mula ni beri support. Saya cuy pi abang ni kang tala aku ni. Abang susu ada mat kejing tak? Kejing kan mau baik. Ini kejing kan adalah saufu santu semua mau. Ada yang keren sih kata. Aku ban sol kejing. Tak is my assurance. Deh kalau kata kenang rem bukan bana kalian kasih 90 harasul kita panah mulai dari sekilan jadi orang basnong ni bagi nama khidmat. Ni kuat bayakan ni ke solution hak term dengan masnya bahaku urban affair minister. Solve.
Ka la pelong ingi bangin dom lang hakani kapor mata. Nakadaw ka de kadaw ka bakraw ka ba nakaliang jong kasing samala mulai pelun. Di hadi mulai kendu nakaliang jong selamat pelun berhar. Demikian nam ka jingdai jong Martin. Di amtip kai ka la pelong kalau haka jing kendu. Ka nakaliang jong kadon ka nangni hang tai membiang. Kalau pelong sing samala kalong ba kinhap di ka ba nakaliang joki bandet ka kam nang ba namar ba imat kamdon ka jibing hang ni hang tai tinga hadin ka tempat juga mana ka session nga race ya kani ka yani issue ponjon hisin do ngapar race barka jigri se jonga sena ka post ko ka mau hi so nakaleng ba sngaw pa yo menjawab dua minister mensya ka liyo menjawab haka bre bat kani nomor slong mai tendai ngala penon kami ketin ngong pej sada kajar khat la shai banak leng jonga kalong ba ong pai ba namula ngin thang no ika Martin te ngong hak ta kapor bo jinge kalong ya kaslong hi bro kawe di kumong responsible legislator hi fistu ngi nak leng kompor khat kala yag ha te fistu kalong banak leng jingi gaya ketu na kapor si kapor ne sarka ban hap banu ya ka ban penkerian no ya kan Martin syakwi benta Shillong ni dan ka ndak beta ka jingtip jong ki paiba me khalia ba Shillong musnam cia khandai spa lai fu fra ya khandai spa lai fra long ba nak le hadu por jong khareng na thanyut terus ya khandai spa lai fra thanyut hang ni ka jaka mental ya la fra fu lai snem la ya kani ka Martin ni ka jong thanyut di fra fu lai snem pistu kalong sibun ha ka jinge la jio di lapang aktif po bersua ko kinofanyut ng guna kani ka jaka haki propulas nam labanong haki suppose nam nang nabata kani ka klauba klausan aslong laban ditang hapo plis bazar hindi benta laban yung kani ka klauba klausan di ka sarka ka por ka ba kani ka jaka ka biang ya ka ban kani ka landfill ban fanyut dai kat mun ya ki por ngila i pada kalong ba kani ka jaka ko bolo mata kani Martin keladap nakalang minister banalang sarkar sien on sa penkria no ya kani jaka haki jaka babit babiang jong kaslong bagi marjan kajingker pat jonga ya ki pat mata kajingker pat ka jonga ya ki nuki snong hadin banalang sarkar kada jit laban de haknu benta jong Shillong le khamjanga ni Shillong ka jaka kada jit kalau jaka jorka sarkar kada jit ban kanong landfill hak ta jaka kajingker pat jonga ya kitu ki snong ki thau ya kitu snong thau baro kalong sobha kalong ban corporate ban ke sarkar ada nakaleng jong ke sarkar ada nakaleng ba kim ada nakaleng jong ki paiba hatak por kim corporate kajinge kanwan biang kumju kumba kalong mentah dengan ada keren bahai gini ada kinu mata ki snong ki ban nakaleng sarkar kana jit kadang-kadang kanu kajing persya kaji mumbit membiang kalong nak beta babun ki bentak balang dengan sob ong ba nakaliang jongki namar ba sim kalong nak kim sim lem ya kajing semau tung ya kajing jenjar kalong jongi pai ba jong kamula hi barok kawai maksud hab ong nakaliang jong minister kemudian kam beta kalong nakaliang jong kaseng semula mulai pelun ringkat bagi NGO sengserkan mengaruh agak singi beton public hearing harunu ke benta akan orang kebenta public hearing ni hak ya ka banal jingi banilik lang bani besuku lang nang bandar yang tiga benda ka basa kalong mata ngimdi ba man shift mata ya ka man shift mungkin fix ya ka seperti tangga mata urban affairs department kini kinle ada ka benda ka basa ka pisak la don ni ka benda ka basa iksinong jingger pat dengan iksinong so bah kalong ban sya pada ka sorka ka jiet so bah ban sya ban thayut hapo ka jaka ka jong fi kabalai haka juga pong dengan apil siya gipaiba jong mulai bakumju jong Shillong hi barok kawai kani mamata sien kan sadap no dah pedeng jong kani bandap no aku ana ni ban ngin hap long ki budi bulu pengkre lupa sianu bang tenyut lade mengi na mulai hang no jaka la kadi wi jaka ke syong na ki ban pakhat ma la ka don kam ka combination ka zone 1 Kazun 1 kan tuli ki sinang apa Shillong kan hap bathayut hata jaga. Kazun 2 kan tuli kan hap. Kamula jungi to nakaliang juga hi sakit hiahi.
Komunur Krat Usimkian Sikirkia Komunur Komani deal ngi kesutu ila kajong benta. Shanu ka jaka kadang ka benta ka ban nakaliang la syai dak sarkar ko so kala dap syak them syu hanyuk syu. Dan nakaliang juga ada lupa ka option kumduban penbit he pembiang jong mulai. Dan nak benta ka besak hi jong pai ba jong slong barok we. Jingker part nakaliang juga ka long ba skom ha ban corporate urban department nampak ka jingkot jikya jong i pai jong mulai. Ka balai. Apa dia berkait compost plan? Apa kali buat compost plan? Minister la kular sekian sebetulnya. Dia habai dia hamtam kini ki biomedical waste. Kini ki waste ke berak nak hospital. Jingkat part jonga yo CEO, ni sokomen bo CEO lo betul sistem hadu kata-kata. Diberi municipal kita sistem. Dihapan salute ya ke municipal ngi FUFI. Kamdan municipal undan mano kalau bantap ya ki brio ki bagi ki dan brio kono ki bakat covid. Dihapan salute itu. Bawa minister ngal kota minister dong kamane ye inda kamta ki staff jong ke municipal. Hapdeng jong ni covid. Hapdeng jong ke pandemik. Kidan mata ki brio ki klat bayi masam imtre. Ki staff municipal ke dalam dia sacrifice. Dengan semua minister dong kamane inda mata ki staff hamtam ki field staff jong ke municipal. Kamdan maki ngamtip syuk ke bandia ke bolong mata. Dia ke jinggar pat nak dia juga hakabade ba ke biomedical waste hamtam sio da bakhan kin pek ha bakani hamtam ngi mata ya ke jing iking ji ima ong sekretari ujian jok semla mulai pelun namar ka air bi ko idang tie la bang kata surrounding kini gibriu kelapan pan ke sistem kini kita biomedical waste ketika we kapan kita ban ni kini waste general waste Detakara nakaliang ke department ni biomedical waste kenap simkiaran mar kat ki tiar di bawah nak hospital prep di bandar ni jadi simkia kena makan dan kono kebor ka disini ke bangsa ya khamtam ya pakya semula nomor ke semula kadai ke ba ngila ya pediang sia tu boros kata ngila ya pediang tu mentah kadai pediang ya kini tegi kuat ba sen bekat department ke simkia natasar menakadi ha arjar khatna Ndai tangwan ais tiru ngila penuat ke cekar. Ini tu ipi ngaruh ala simtia. Penuat ke cekar, kadang kami ke cekar. Kabangin sekren nak elektrik tapi long meeting ya kabang lalet personally pergi nong sok sedang di belakang kulai ban ai ke cekar joki. Tendre nak kaliang di department Islam. Isi sting ya ta. Hari ini ke cekar ada penyo kala lalet video ke cekar. Ladet public hearing idang up ya kita ke cekar rai. Nak kata kalau benda covid bagawan nok ni ingin kambai itu kecekar ke baki beriu nak tu senang nak keluar ban ai mun kalian department ke dipesim Adim ayo ketien na I minister badan buram jungi tidak obeng banyak penduk terpau ba ikut ahi banyak dan dapat banyak solve lagi problem itu gila omru dah terpau ba kini kebenaran mata kan permanent solution ke jungi buat ke ba ida omru ba ha kalai trik benai banwan ngindio banyak table banyak keren mohon kalian kejungi ke selama itu baru hi kistik plus pada mulai hi kinoelam kejungi ki nang ikhmat kejungi baru ini pengkrek ini keren ya tai seni bah berkat solution bobiang tam dah mata kina mulai hi baru wei anda kalian kejungi ru kembali minister yo bala don kam ya kena semula mulai pulun dah kebetul ban awareness bobai dei bakani nak menyarap i kebetul ban yo cakap banyak keren Pak ikut sinong bikin syapat yang serkar ban penbiang ya ka dumping ground ya ka landfill area nak bentar ka cakap tenyut pertemai nak kalau nak kalian kacungi dalam kabar ready kecil pat kacungi kalau MLE kacungi hi kalau apa tinggi kidan kisnong kili ki susu bakla ki persyak no mas ong bakal serkar kan wan bu cakap tenyut deki kini ki baru kami hap nak boleh saya pun teh unyut jopi pak saya pun teh unyut jopi tapi hak saya mentah lada ke kham kamu lai no di beberapa minister ada di kham kamu lai isyak dan kamu lai betek unyut ni kui kini teh sini dah perkat bahasa pun persyak kayak kecil kerpat ke sungai hang ni kalau bah ya ke department mo concern ke Shillong municipal board ke state pollution control board kalau bah kini perkat kalau tiba biang yang baknung warak lagi core keyboard teknologi bakot buka juk ko mentah bah kadi ke landfill utama ni dumping ground site ke utama kan nom long shoot company kay ke bang kuat menong kalau hot previous leaders previous ministers they have failed the martin bagi expect we have high hopes tapok kajingalam minister pemerintah di mas mengharap job